angifuni ukunethuza kusengumhlangano wokuqala lo sihlangene kulokhu umhlangano kuthiwa isibaya ngithanda ukubiza imbizo laba bepolitiki ababiza imbizo siyipolitiki samakhosi la ngalokhu nabesilo kasizukubulala ubuthongo kusazosetshenzwa sisazokhumula amabhantshi siwabeke phansi idudulwe lento lina besilo ngiyanethembisa sengidlula ngingene indaba yethala ziyahlupha zombili lezi zinto ngoba manje uZulu zimfaka umuntu esweni bathi sithule sicabangani njengoba kwenzeka kanje ngeke sibatshele ukuthi sicabangani kodwa siyaphambili ngeke yenzeke lento le abafuna ukuyenza ngoba siyabazi laba bantu laba bagangayo mina sengiyakhona sengizogiba igama lomuntu manje ukuthi liyinkomo nginandaba nenkomo ngoba bayagana nina besililo ngoba ngisho nje ukuthi bekuyisiqalo lesi semihlangano ukuthi nikhanyiseleke ukuthi kwayona ingwenyama iwusihlalo kulomsebenzi eningithume wona njengesizwe kwamina ngisenkingeni ngengwenyama trust ngikhathazekile kakhulu amakhosi ngiyazi sawubambisana ubuhlungu ngoba kwayona inkosi uMkhize ukuthi ikuvumelana ukuthi ingasayina izenze mina ngisazolufakela amehlo udaba lwenkosi uMkhize mina besilo ngicela ukuba ngidlulele phambili kulokwethala ithala nakhona kuyafana ukwethala sibacelile ukuthi abeze namhlanje abangeza becelwe inkosi yabo abangeza wathani ngayi lapho lowo uyabona ukuthi laba bantu basebenzisana nalaba bantu abangikisa ukuhlala kwami kulesi sihlalo ngoba yakusho kakudalula ingwenya trust ngelinye ilanga ukuthi bona abasebenzeli indlula mithi bona bekade behlezi nomntwana umbonisi kanti-ke igama lokuqala ngikhipha lena besilo eyethala izolunga ngoba isifikile kumongameli ifikile futhi nakupremier siphe kwayo siyayilungisa khona bangalifuni leli bhangi thina siyalifuna akiwe inkantolo akuvunyelwe umthetho uthathe indawo yakho ngoba sonke masingahlanganisa ishumi ngoba asazi ukuthi le license yethala ngempela sathi sivuke ekuseni kuthiwa ithala lisena license manje into engena license ke uyikhulumela kanjani ukuthi yeka leyo nto leyo ayina license ukhuluma into engena license futhi nje uyahema ngiyayifuna le license ibuye le license uhlalwe phansi etafeni ikhulunywe exoxiswana uma ukuthi njani sonke siyohlanganisa amashumi la uma ukuthi khona imali efunakalayo sibanike leyo mali ekuthiwa idliwe ayaziwa lapha eSouth Africa amabhange adla imali njengo-VBS cha yadliwa imali ikhoma lapha ngeke sithini kodwa manje ithala ngokuthi nakho abantu bafuna
ukuphelelwa zikweletu. Akekho umuntu ongenaso isikweletu lapha emhlabeni. Asibambisane ezulu omnyama makhosi asedlunkulu. Udaba lwethala. Mina ngokubona kwami ezandleni izandla eziliphethe shenge. Ngibona ukuthi ngathi kuzawulunga. Ngiyanikeza lelo themba ngoba nami qobo lwami ngizalandela lolu daba futhi ngizababambisa isinyathelo nesinyathelo. Ngalamazwi nina besilo bewuthi sikhanyiselane nje kusazobizwa ngoba kade kukhona amakhosi nje sisazobizwa uZulu wonke khona lapha eMashobeni nesizwe nezinduna ke bebeke nabo izikhalo zabo ngoba sekucacile inkinga yiningi. Laba bantu mina ngizawubeka nje besobala ngabesilo ukuthi into ephazamisa ithala ngoyamathazi niyothi ngasho khona iqembu elithile lepolitiki elinesandla semfene kulento niyothi ngasho. Yena besilo ngiyakhuleka kakhulu, ngiyakholelwa uNkulunkulu nasedlozini. Ngiyakholelwa ukuthi sizawuphumelela sengizulu. Suzulu wakusasa, suzulu wanamhlanje. NoZulu wayizolo kade ekhona. Inhliziyo nemoya yethu kwesiyikho makhosi asedlunkulu kakusimame njalo enhlizweni zethu.